umugororotsi. Anakupatia karama ya kuwa mwenye Umugororotsi haki. guhereza. Anakupatia kuwa mwenye haki. Si ubugororotsi bwawe. Sio haki yako. N'ubugororotsi bw'Imana. Ni haki ya Mungu. Imana ikuravye. Mungu akikutizama. Ibona wewe. Haoni wewe. Ibona Kristo muri wewe. Anamuona Kristo Imana ndani ishinga yako. cyane. Haleluya. Imana ikuravye kurabisha amarori. Reka ndababwire. Kutizama na kutema Kurabisha amarori yitwa Yesu Kristo. Miwani inaitwa Yesu Kristo. Hari amarori y'imiyope n'amarori y'izuba. Kuna miwani ya jua na Imana ikurabisha amarori kugoroka. Anakutizamisha miwani. Aya marori kugoroka yitwa Yesu Kristo. Miwani ya haki ya Yesu. Igihe bishizwe gukora icyaha. Wakati tena dhambi. Yesu Kristo akora. Yesu akiitika kufanya. Papa. Anasema baba. Uyo muntu wewe w'Imana ari muri we. Uyu mtoro wa Mungu. Yamaze kumwakira. Ameshampokea. Na rubanza rukimuriko. Hakuna hukumu. Bivuga ngo nuko rero muri Kristo Yesu rubanza ruzobatsinda. Yani wale ndani ya Yesu. Na rubanza ruri kubari muri Kristo Yesu. Hakuna hukumu. Abatagira Kristo Yesu rubanza rubabari. Wale ndani ya Yesu. Ariko ingabire y'Imana yamaze gutanga. Lakini karama ya Mungu. Iyo ngabire Imana isaba ngo tuyakire. Karama ya Mungu tuyakire mu kwizera. Twakire iyo ngabire yo kwizera. Pokea imani kwa imani. Twakira Yesu Kristo muri twebwe. Tunampokea Yesu ndani. Yesu Kristo duha muhemu w'Imana. Yesu atakuwa roho. Roho w'Imana itaza gukora. Mwemu w'Imana itakora. Roho wa Mungu kila anachofanya. Akwakiriza kuri umunyabyaha. Hawezi kukushutumu. Akwakiriza kuri umugororotsi. Atakushutumu kuwa mwenye haki. Amen. Turacari kumwe. Tuko pamoja. Turi kumwe. Tuko pamoja. Mwemu w'Imana itaza gukora mu buzima bwawe. Roho wa Mungu katakachofanya maishani mwako. Haza kugucira urubanza umukizo. Hawezi kukuhukumu kama Aza kukwemeza kuri umugororotsi. Anakuhakikishia kwamba wewe ni mwenye icyaha. Wakati unatenda dhambi ibyo bintu si iby'iwawe. Anasema hayo sio yako. Igihe bishisukaga mu rubanza. Wakati unahukumiwa. Ubyiyumviro byawe. Kwa fikra zako. Ukikipabiliza. Na unajisikia vibaya. Ukikondana. Na unaanza kujihukumu. Ubereye. Unaona hustahili. Wewe Imana itaza kuvuga ati Roho Mungu atasema mwana wanje. Mwanangu. Ntutinye. Usiogope. Uri umugororotsi. Wewe ni mwenye haki. Umucamanza itaza gukora. Sikiliza. Hakimu kakia atakachofanya. Abacamanza bizi by'ubucamanza bari ngaha. Watu ambao wamejifunza mambo ya bizi gusumba. Umucamanza ashobora kukuburanira. Hakimu anaweza kuja kukuhukumu. Warakoze ibyaha imwe topo. Ukitenda dhambi mbaya sana zile za uchafu. Akuburanira gushika ahantu akoresha amategeko agutsinda. Anakutetea akitumia sheria na unashinda. Anagutsindira. Na unashinda. Ukazana umuntu ngo bamwambizizera. Unakuta umevikwa nyeupe kandi yarakoze ibyaha na ametenda dhambi. Natwe twari abanyabyaha bo gucika urubanza. Lakini sio wenye dhambi wa kuanguka. Kuranduka. Watu wa kuangamia. Ariko umucamanza yitwa Yesu Kristo. Hakimu Musaraba. Huyo amemtia msalaba. Andika kumuvuma w'ibyagezwe. Ili atiriwe kwa sheria. Ibyagezwe byadushirako. Sheria zote amaze kwiyandika umuvumo. Alipovaa harana hiyo. Kwandika ukugororoka. Akakufika haki. Unamuzi data kuravye rero. Leo baba kikora. Abambu y'umwana wanje ngo mibare unezerere. Huyu ni mwanangu yule namfurahia. Ndio tuangaze imbere y'Imana ugende muri Yesu Kristo kwicira Imana. Ndio sawa ukisoma mbele ya Mungu. Yenda muri mwewe kuko ati yo haleluya ndagushima. Uvuga mu ndimi. Ushima data. Narahezagiwe bene data. Nimebarikiwa ndugu. Nimuze kuja imbere y'Imana mwita abanyabyaha. Usiongeze kujiita wenye dhambi. Imana ni bita abanyabyaha. Mungu hawaiti wenye dhambi. Biblia bitabera mwari mubizi mbere. Biblia inawaita watakatifu. Abantu bemera karabera ni badenga. Wangapi wanajua kama ni watakatifu hapa? Bumba karabera watagira gase. Wanajisikia ni watakatifu. Watagira injebete. Hawana kunyanzi. Abantu watagira injebete tuduzi. Wenye wana kunyanzi inua mikono. Abantu watagira gasembwa muri Kristo Yesu. Wenye wana itirafu inua mikono. Ubiri ndabarenda tumenda babwire. Sikiliza niwaambie. Ikicho leo agakiza gasoma ibindi byose byo kwisi. Wokovu unashinda mambo yote. Kristianism si dini. Ukristo sio dini. Si dini ni migenderanire. Sio dini ni uhusiano. Sio dini ni uhusiano. Si dini bale data. Sikiliza sio dini. Si dini. Sio dini. Si dini na bisubiyemo. Sio dini na rudi. Kristianism ni migenderanire. Ni uhusiano. Turabatunza ngo tusubavoka. Tuko na maadani. Uwo mwavoka. Tuko na mtetezi. Sio twamwangajije. Sio sisi tumempa kazi. Uwo mwavoka. Huyo mtetezi. Uwo mucamanza. Huyo hakimu. Ni Imana ubwo yamwangajije. Ni Mungu ahagaze mu kibanza cyawe. Kugira ngo kuburanire bidashira. Ili akutetee. Icyo yifuza. Ndio kazi anayofanya nawe. Ili ushindane nawe. Ukorera no kuzamuvuga. Ukaba unezero ukaba uguwe neza. Uwo mucamanza mwe mu Imana ingawa tuburane. Huyo hakimu roho ya Mungu yuko hapa ili atutetee. Bereda tarabano muri culpability benshi. Kuna watu wanaishi wanajisikia vibaya. Abakristo benshi babayo muri condemnation. Wakristo wengi wanaishi wakijihukumu. Babayo mu kwicira urubanza mu mitima yao. Wanaishi wakijihukumu ndani ya mioyo yao. Ko batemewe. Wanajisikia hawakubaliwi. Bunga ko batemewe n'Imana. Wanajisikia hawakubaliwi na Mungu. Utemerwa n'Imana ninazokwemera. Kama ukubaliwi na Mungu ni nani atakubali? Mu buzima kwemerwa n'ikintu abantu bose bari pararondera. Maishani kukubaliwa ni kitu kila mtu anataka. Acceptance ni kitu mtu anataka pararondera. Ni kitu kila mtu
tunataka dushaka gukundwa, tunataka kupendwa, dushaka kwemerwa, tunataka kukubaliwa, dushaka ikibanza, tunataka nafasi. Ari ikibanza nagenda kugira gifisi, lakini nafasi nakwambia upo nayo. Bagiye gutegura ikibanza he naenda kuandalia wapi? Kwa Baba. Uramuzi bitu byango twicanye na Kristo Yesu hano mu ijuru. Biblia inasema kwamba leo tumeketi pamoja na Kristo mbinguni. Muri mu ijuru muri ku isi. Mnajua kama mko mbinguni bado mko duniani. Bwana sifiwe. Mwari muzi ko abantu muri Kristo Yesu mwicaye mu ijuru. Mnajua tu ndani ya Kristo Yesu mko mbinguni. Sinzi ko ibintu mu byumba. Mwari muzi ko muri mu ijuru. Mnajua hivyo? Murabitwa muri mu ijuru. Mnajua kama mko mbinguni. Nicho twabiri twita aba ambassadeur. Ndio sababu na anaoita ambassadeur. Mabar Arugiko n'igihugu atabaye ambassadeur. Hakuna barozi. Arugiko n'igihugu anaweza kuagizwa na nchi. Atabayemo. Baba kuishi ndani. Adafite imigendane nacho. Hakuna uhusiano na tamuzi. Hamfahamu. Umuntu n'injavyi. Huyo mtu hawezi. Bala mufashe bana mufu. Wakimkamata na gereza. Turaba ambassadeur ba Kristo. Sisi ni barozi wa Kristo. Kubera yaraturungitse. Maana ametuagiza. Bitaranye n'abantu bo mu ijuru. Tumeketi pamoja naye sasa. Yesu yicaye buryo bwa data. Na ameketi kumbe na data. Ngo tuzuranye nawe. Tukifufuka pamoja naye. Ngo twari twarapfuye. Tulikuwa tumekufa. Umunsi twizera aratuzura. Wakati tuliamini akatufufua. Amaze kutuzengwa araduterura. Alipotufuka akatutirua. Abicarana n'abantu bo mu ijuru. Akatisha sehemu yake. Unamusi rero wewe. Leo wewe. Ibyo ukora mu isi imwe. Unafanya katika uko ahantu ho mu ijuru. Uko unatumikia sehemu ya mbinguni. Kuri ku isi ukundi kuri mu ijuru. Uko chini mwingine. Imana ishaka iki? Mungu anataka nini? Uri kuri ku isi. Wewe uko chini. Ugaragaza umwami wawe. Dhihirisha ufalme. Umaze kumugaragaza. Ukimdhihirisha azogaruka kugutora. Na atakuchukua tena. Hanyuma kubane nawe. Uishi pamoja naye. Ikibazo ruba mu rubanza. Usijihukumu. Nta rubanza rukuri. Hakuna hukumu kwako. Ku rubanza bari baragutsinze. Hukumu rukume kuimeka. Yesu yarabikoreye ku musaraba. Yesu amekuondolea msalaba. Rero utambuka wemye. Utembea sasa kwa imani. Biblia tubwira ngo dutuye imitwaro yatugira iki? Alitondolea msalaba. Tugenda gute? Hivi tunatembea. Ugenda wemye ugenda gucya. Tembea imara sio. Ugenda wemye utambuka neza. Tembea imara kwenda hivi. Unaona? Aho ni mwisi y'umwemu. Hapa ni kwa ulimwengu wa kiroho. Ububasha n'uburenganzira. Una uwezo na unakubali. Papa. Kwa nyumba ya baba. Ukoresha. Unatumia uwezo. Ni wewe mcamanza wacu. Ndiye hakimu wetu. Haleluya. Haleluya. Na rubanza rakuburanira mwe mu Imana. Hakuna hukumu. Ni mufasha ni wowe aratuburanira. Anatutetea. Hari abantu batemezwa neza. Kuna watu hawakubali vizuri. Hari abantu batemezwa neza kwa afisa ubuzima budashira muri. Hawajakubali kwamba wana uzima wa milele ndani yao. Bere data. Ndugu zangu. Hari abantu batabyemezwa. Kuna watu hawajakubali. Ariko uwo mucamanza Yesu. Lakini huyo hakimu Yesu icyaza gukora kazi atakayoifanya. Ashaka yuko ishengero rya Kristo no musi limenya. Anataka kanisa la Kristo leo lifahamu. Imenye ibyo twahawe muri. Lifahamu tulichopewa. Limenye uburenganzira duhaye muri. Tujue na uwezo ambao na sijui uburenganzira yaduhaye. Haki yetu ambayo tuliyopewa ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu. Ubwo burenganzira ashaka tubumenya. Haki hiyo nataka tuifahamu. Nta rubanza kuri wewe. Hakuna hukumu juu yako. Ubucira urubanza. Usijihukumu. Abantu bagucira urubanza. Watu wanaweza kuhukumu. Wakwicira urubanza bwawe. Unaweza kujihukumu mwenyewe. Shetani yagucira urubanza. Shetani anaweza kuhukumu. Amajwi muri wewe yagucira urubanza. Sauti zinaweza kuhukumu ndani yako. Ariko nagana kugira ko umucamanza yitwa muhemu yare wa Yesu Kristo. Lakini nataka nikwambie kwamba ntaryama nasinzira. Yesu Kristo. Umwaka uri mwaka abariko arakumura. Halali usingizi wakati wote. Bitaka bikini. Ani muteteza arakugarukana. Huyo ni mteteza anakurudisha. Akugarukana ku murongo. Anakurudisha kwenye mstari. Akwibutsa icyo uri muri. Anakukumbusha kile ulicho. Ikigira kane. Jambo la 4. Udusengera. Anatuombea. Intercessor wacu. Anatuombea sana, ni muombaji wetu. Dusengera. Anatuombea. Abarumi 8:23-27. Warumi 8:26-27. Ngo niko na mwema dufasha mu ntege nke zacu. Niko na mwema dufasha mu ntege nke zacu. Kuko tutazi ko dukwiye gusenga. Ariko mwema ubwiwe dusengera animi nihitovugwa. Ariko isasi imitima irazi byo mwemu yiyumvira. Kuko Imana igomba ariko mwemu asengera abera. Imana ishimwe cyane. Bari tuzi ko tugiye gusenga. Hatujui jinsi ya kuomba. Uwo mwemu w'Imana twahawe. Lakini uyo Roho wa Mungu tuliyopewa. Uwo mwiza ngo aradusengera. Msaidizi anatuombea. Wewe aradusengera gusa bisanzwe. Anatuombea tu. Ntabusengera bisanzwe. Hatuombei tu kawaida. Wadusengera ngo n'iminiho itovugwa. Anatuombea tulilia na kuomboleza. Sisi kama mnataka musenga mukabara nico muvuga. Sisi kama mnaweza kuomba na mnakosa. Ukawase ukavuka bagushika hano
ijwi Uliomba rigenda ukasema hata sauti ikakatika. mwami w'Imana muri wewe Roho wa Mungu ndani yako aragusengera n'iminiho itoye anakuombea na maombolezo mengi sana. wao hari usengera ibintu bitari byo Kuna wakati unaombea mambo sio hari yasio. usengera ibintu bihwanye n'ubugombe Kuna bwawe wakati unaombea mambo sawa sawa na hari mapenzi yako. usengera ibintu bihwanye n'umubiri wawe Kuna wakati unaombea mambo sawa sawa na mwili wako. Ukonye Lakini ingawa iko hivyo, mwami w'Imana wasenga muri Roho volonté Mungu y'Imana anatuombea kwa mapenzi ya ari muri Mungu. wewe arazi ibyo ukeneye Yuko ndani yako, arazi anajua ibyo mahitaji yako. wifuza Anajua mahitaji arazi yako. ibyo umutima wawe uri kurarira Anajua kile moyo wako icyo akora unalilia. arakora agusengera Anakuombea. akenterseda Anaomba. umuntu yariko aringinga Mtu akisii yinginga kugira ngo ibintu binyaruke anasiri yinginga mambo kugira ngo yawe ibintu haraka. bikoreke Afanyike. yinginga kugira ngo ibintu bihinduke Anasiri mambo aba muri yawe. wewe ari Anasiri muri wewe yako. kugira ngo Yuko akwinginge ndani yako ile asiri. si wowe wisengera ushaka kuwusenga cyane Unaweza kunaomba sana. sindabihakanye gusenga Sikatai kandi kuomba. ntibica bisigaye ngo campagarika gusenga Yaani hawezi kusimamisha wowe kuomba. mwimana ngo araza kunsengera Eti wao atakuombea. naje ndisengera Na mimi najiombea. ndisengera mu buryo bwo muri mwe Najiombea kwa hali ya kiroho. Biblia tugira ngo harageze ko abasenga Imana Biblia inasema bayisenga mu kuri no mu wakati ntemo waombao waombe kwa kweli na roho. ishaka dusenga mu kuri no mu ntemo Tuombe kwa roho na kweli. Uto nabarandika ngo nuko ngo mubake ngo impemu yanyu no kwizera kwanyu ngo musengera muri mpemu yera Wengine haka anasema mjenge imani yenu na mpemu Imana ashaka kwa kuomba kwa ndani ya roho. akagusengera Yuko anakuombea roho. haleluya Amen. ushaka ko warasenze warisonze shobora ko Unaweza kuwa umefanya mafungo na kuomba na mambo mengi. mpemu Imana asenga mu mwanya w'Imana Roho wa Mungu anaomba wakati wa Mungu. ikintu cy'umwanya w'Imana ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu Wakati wa Mungu ni kitu cha muhimu sana katika umwanya w'Imana ugizwe n'ibice bitatu Wakati wa Mungu una sehemu tatu. hari igice cya mbere Kuna sehemu ya kwanza cyitwa igihe cy'ibihe bidashira Imana ikoreramo inaitwa wakati wa milele na milele ambao Mungu mu anatumikia. kigiriki ni eskatos uwo mwanya eskatos Kwa Kiyunani ni eskatos. uwo mwanya ni umwanya w'ibihe bidashira Huo ni wakati wa milele na milele. Imana ikora ibintu byose mu mwanya w'ibihe bidashira byose Mungu anafanya vyote vilivyofanyika milele. yarabiteguye ibihe bidashira bitaraba Ameandaa wakati wa milele na milele haujakuja. hanyuma igaca bifatika bisha mu mwanya wa kabiri mu mwanya witwa kronos Anachukua na vitia katika sehemu ya pili inaitwa cross. kronos umwanya w'amasaha Kronos. amasaha n'iminsi Wakati wa majira. amasaha n'iminsi Wakati wa n'imyaka majira na miaka pamoja na masiku. ariko muri ico gihe cyo masaha imyanya n'iminsi n'ibiki Wakati wa majira pamoja na masiku. hari undi mwanya wa gatatu witwa igihe gikwiye Kuna c'Imana sehemu ya tatu inasema wakati wa Mungu. ivyo Imana ikora ibihe bikora mu gihe Mungu gikwiye akifanya jambo analifanya Yahereye wakati mu bihe wake bidashira. ukitimia. Akianzia wakati wa milele ikabishira mu minsi anavitia katika masiku no mu myaka na miaka hanyuma ikabishira mu isaha na yayo baadaye anavitia kwa hari wakati inama wake. wosengera imyaka 10 Kuna vitu unaweza kuombea miaka 10 nawe wosengera imyaka 20 na unaomba miaka 20 nawe kwitabagura au nawe unajichana kwibamba au nawe unajisubisha woja ahantu haza hata uende wapi bidashobora gukoreka Haviwezi kufanyika. Imana namwe mu Imana bataravuga ati Mungu igihe gikwiye na roho wa Mungu hawajasema wakati ukitimia. gikomeye cyane kurindira umwanya w'Imana Kitu cha muhimu ni kungoja wakati ibi wa Mungu. bikanze umwanya w'Imana nibyo mwema bayinginge Vinavyofanyika wakati wa Mungu ndivyo Mungu anakuambia. akabigukorera utarinze kuruha Anakufanyia bila kuchoka. ugasanga ibintu byikoze Unakuta mambo ugasanga yamejifanya. imiryango yuguriye ku buzima Milango bwawe imejifungua maishani mwako. abantu bakaza bonyine bagakora Watu wanakuja wanafanya utarinze kazi kurwana bila kuungua kupigana. rero mugakiza turaruhutse Katika wokovu tunapumzika. bene data mugakiza ni hopo Ndugu, katika wokovu ni ni kupumzika. kwicara Ni kukaa. ukaruhuka Unapumzika. haba mwema w'Imana Na hagukorera roho wa Mungu anakutumikia. amaze gukora ibintu biraryoha Akikutumikia mambo yanakuwa rero baraka. ntugerageze kubikora Usijaribu kujitetea na kufanya. ntubabare cyane Usijihuzunishe. ureke mwema w'Imana kunihira Mwachie imirimo roho wa Mungu icyo Imana yamuremeye kuremeye kukunihira alimtia pale ili hari ibintu akuombolezee. arakunihira muri kano kanya Anakuombolezea muda hari huu. ibintu araniha muri wewe Kuna vitu iko hari naomboleza ibintu ndani yako. biranihirwa ku bwawe Kuna vitu iko naomboleza kwa ajili yako. icyo agusaba Kitu anakuomba. tekana Tulia. tekana Tulia. ruhuka umureka akore Tumwache afanye kazi. hari ibyo yateguye mu buzima bwawe mu mwanya wawe Kuna mambo ameandaa katika maisha yenu. hari ibyo yaguteguriye ariko ushaka wasengeye ibintu imyaka myinshi Unaweza kumeomba miaka mingi, kuna kumbura wasengeye abana ngo ubyare au biranga uliombea watoto uzae na kumbura kadhalika. wasengeye umugabo Au uliomba upate mume. umaze imyaka myinshi utaramuronka Una muda mrefu sana hujapata. kumbura wasengeye umuryango wawe Au uliombea familia yako. nibaza hata umuntu yasengeye umuryango wiwe nka jewe Najua hakuna mtu aliombea familia yake kama mimi. mu muryango usanga hari akajagari gusa Katika familia kulikuwa ni usanga vurugu. imiryango yacu yose irimo akajagari Unajua familia zetu unakuta ni usanga hari vurugu. ubujagari bumwe butera Vurugu ubwoba tu zimejaa humo ndani. ugasanga babyarira muhira Unakuta wanazalia nyumbani wasichana. ugasanga bagira ahantu babaye imburegwa Wengine wamekuwa warevi. ababyeyi ataco bakimariye abana Wazazi hawasaidii watoto. ugasanga ibintu nakajagari gusa Unakuta ni vurugu katika familia tu. ariko Lakini ndasenga naomba ndisonzesha kenshi nafanya mafungo
Murabona yuko Imana yameza kitu bunini cyane. Unaona Mungu amenibariki mimi ni munene sana na nimepa sana. Nukuri narigaza kwa ndahantu hatonya yo ngaha. Niliwahi kuwa mama. Ndari umuryango wanjye. Niliwahi kuwa mama zaidi hapa. Kwa Imana ya umuryango wanjye ndawusenga. Nikiombolezea familia yangu naomba. Nasenga ngo bakizwe. Naombea ili waokoke. Uko nasenga ngo bakaguma baba babica. Lakini gisi niliomba waliendelea kuwa wabaya zaidi. Uko nasenga ngo baguma baparanga na. Nikiomba wanaendelea kuwa vibaya zaidi. Ntabwo ndasenga wadi wishura. Sasa Mungu naomba lakini wao kwa tubiye muri twasenga twizera ko kwa nini ulisema tukiomba tuamini kwamba cyo kibazo ndazi ko abantu benshi baciba swali hiyo najua wote dusenge utoto twishura ulisema tuombe tutajibiwa wadusezerane ngo imiryango yacu mizokiza ulituaidia familia zetu zitaokolewa ndabivuga nabyandika mu bitabo nikaandika hata kwa vitabu none kurabona sasa vipi aho kuba beza baba babi kuliko kuwa wazuri wanakuwa wabaya ariko hagera igihe nubijwe mu mutima wakati mmoja nikasema ati ruhuka unasema tulia warasenze muzika uliomba narumvise nilisikia reka nanje ntangure acha mimi sasa nianze kufanya kazi igihe nabanje kureka nkabishira hasi ngareka wakati nilianza nikatia chini kaacha hatangura kwiyumvira ku by'ubwami n'ibindi nikaanza kufikiria ufalme tu na ntangura kubona umwe mu muryango bakizwe nikaanza kuona umoja na ukoo ntangura kubona umwe arikizwa hari na wapa na ukoo ntangura kubona mushikanje kubatizwa vuba dada yangu amebatizwa ntangura kubona abo bavukana abavyeyi b'inshuti abavukana inshuti n'abavyeyi banje bakizwa kaona ndugu zangu ntangura kubona abavyara banje bakizwa binamu zangu ntangura kubona umuryango muke uwaraza hariko haraza umuntu umwe wako anakuja moja kwa moja mu gihe gikwiye wakati ukitimia wa Mungu igihe cy'Imana tugiye tugitegeka wakati wa Mungu sio tunasema ni Mungu anatia wakati wake Imana ishakisha kuruhuka Mungu anataka upumzike tu ubiriza bene da sikiliza ndugu agakiza ni kuruhuka wokovu ni kupumzika Mungu murangurikira mnanifuata vizuri Yesu yavuze ngo ni umwami w'isabato Yesu alisema ni mfalme wa sabato mu Waheburania gatatu n'igice cya 4 Waheburania 3 mstari wa 4 aravuga ngo twinjire mu karuhuko k'Imana tuingie katika mapumziko ya Mungu Imana ishaka ko winjira mu karuhuko Mungu anataka uingie katika mapumziko aho ureka mwami w'Imana agakora mu buzima ambapo unamwacha roho wa Mungu anafanya kazi maishani ubona kagusengera umwacha kuombea ntacyo bitwaye biri kubirabo wewe usijali mambo yanayotokea ntacyo bitwaye ibyo bikuzazana usijali mambo ambayo yanakuchanganya hari umuntu akoraniha aniha muri wakaniha kuna mtu ambaye unaweza kuniha kuba kuniha unajua araniha muri wakini anaomboleza ndani yako igihe bitanguye gukoreka rero wakati anaanza kutendeka hari abantu bataramba ngo reka twarabibona kuna watu wanaanza kusema sasa tuliona bari tubizi hayo tulijua oya ni bari babizi hawakujua ariko mwemu Imana muri wowe yarabi ni roho wa Mungu aliyo ndani yako alikuwa anajua unakwiye gushika ahantu bimenya ko ariko arakora unapaswa kufika sehemu jua kama yuko anafanya kazi ntajyama nasinzira halali usingizi kamwe Imana ishimwe cyane icya gatanu jambo la 5 ni umugenzi dukorana ni rafiki yetu tunafanya kazi pamoja ni umugenzi dukorana ni rafiki yetu tunafanya kazi pamoja ni umualiye n'umuami wacu ni rafiki yetu sana n'umugenzi dukorana ni rafiki yetu tunafanya kazi pamoja Abaroma 8:16 Warumi sura ya 8 na mstari wa 16 Abaroma 8 Warumi 8:16 mstari wa 16 haravuga ngo reka duhere ku murongo wa 14 tuanzie mstari wa 14 ngo abarongorwa na mwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana kuko mutahawe mwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya ariko mwahawe mwemu yo kubahindura abana b'Imana ibitakisha ngo aba data mwemu bwiwe abwikanya ari mwemu byacu ari cyabona yuko turi abana b'Imana mwemu w'Imana n'umugenzi dukorana Roho Mungu ni rafiki yetu tunafanya kazi pamoja. Hicho kitu maana kiba kiba mwemu Imana ashaka gukora mu buzima bwawe. Hakuna jambo lolote anaweza kufanya maishani mwako wewe utamureze wakore bila kumpa nafasi. Na dufata ku nguvu. Hawezi kukamata kwa nguvu. Ni isezerano rya kera. Katika agano la kale. Mwemu Imana yaza ku bantu akabushuru. Roho Mungu alishuka kwa watu ghafla. Yaza giturumbuka. Alikuja ghafla. Ariko na musi ntaza giturumbuka. Lakini leo haji ghafla. Ngo abantu batabara kuvugishwa batabiteguye. Watu waanze kutabiri bila kujiandaa. Una musi ari muri wewe. Leo yuko ndani yako. Mwemu Imana yashimika kuri iki kintu. Nataka tuelewane hapo. Nitugira ngo twaho mwemu ngadutakisha ngo data. Biblia inasema tulipewa Roho Mungu anatutabirisha hapa. Nitukira abanje ngo tuguma dutinya. Hatuko sasa watumwa ili tuogope tena. Kwa umuje nta burenganzira afise mu nzu. Mtumwa hana uwezo ndani ya nyumba. Nta burenganzira. Yeye hamna haki yake yeye. Mu bintu byose ari kamira yote yeye anakwenda huko. Twebwe niturabaca turabana. Lakini sisi sio watumwa, sisi ni watoto. Leo Imana yaduhaye mwemu w'Imana. Mungu alitupatia Roho wa Mungu muri twebwe ndani yetu. Baba umuwundi mwiza aba hafi yacu. Awe msaidizi wa kwa kando yetu. Dukorana mu bikorwa by'Imana. Tufanye kazi pamoja kwa ufalme wa Baba. Twebwe twanyise batoyi ba Yesu Kristo. Sisi tumegeuka wadogo zake wa Yesu. Niba turi batoyi ba Yesu Kristo. Tukiwa wadogo zake wa Yesu. Data ni
umwami, Baba ni mfalme, hanyuma Yesu ni umwami muri ubwo bwami bwiwe. Yesu ni mfalme katika ufalme wake. Natwe tugize ngo abami n'abahereze muri ubwo bwami. Atufanye wafalme na makuhani. Akaba yaduhaye ububasha muri uwo mwami w'Imana. Uwezo ndani ya Roho Mtakatifu. Uwo mwami w'Imana arenje gituma ibyo dukora byose. Huyo Roho wa Mungu kazi tunaifanya dukoranye nawe. Tunaifanya tukitumika pamoja. Navuga ni umuntu afise impwemu. Mtu ana roho, aba mu mushaha, anaishi ndani ya nafsi, agizwe n'umubiri, aba mu mubiri. Anakuwa ndani ya mwili. Mwami w'Imana aba muri wewe. Roho wa Mungu anakuwa ndani yako. Akaba muri wewe, akiwa ndani yako, ufise uburenganzira bwo kumubwira uti mwami w'Imana. Una uwezo wa kumwambia roho, iki kitu ndashaka gukora, nataka kukifanya. Umuganiza nk'umugenzi wawe. Unamwongelesha kama rafiki yako. Hari umukozi w'Imana yitwa Benihin. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Benihin. Abantu benshi baramuzi. Watu wengi wanamjua. Yaranditse igitabo avuga ngo ndakuramukije mpemu yera. Aliandika kitabu akisema nakusalimu Roho Mtakatifu. Good morning Holy Spirit. Nakusalimu Roho Mtakatifu. Isingo yuko amuramutsa nk'umuntu baryamana. Anamsalimu kama yule ambao umuntu bazinanye, wanafahamiana, umuntu baganira, umuntu afite imigenderanire, wana uhusiano mzuri pamoja, n'umuntu w'inshuti yiwe, ndugu yake, nta kintu kimwe akora batari kumwe, hajafanya jambo lolote wakiwa. Imana ishaka kuri yo dimanche twumva ko ari umugenzi wacu, tujisikie kwamba ni rafiki yetu. Shaka gushimira kuri iki kintu. Hari abantu baba bibaza ngo mpemu w'Imana guma bavamwo agenda. Kuna watu wanajifikiria kwamba Roho wa Mungu anawatumana kwa maana kutoka ndani. Shaka bagishima bahagaze aho hantu. Shaka ko tuva kuri yo nivu. Nataka tuondoke sehemu tuva kuri yo nivu guma wumva ngo mpemu w'Imana guma agenda. Sehemu ya kujisa kwamba Roho wa Mungu wakati mmoja tukimisezano rya kera tumisizisha. Katika agano la kale bali aho mpemu w'Imana aho muri wewe, ambapo Roho Mtakatifu yuko bali mutu kimibiri yanyu ari ngora mpemu w'Imana. Kama miili yenu ni miili wewe mmepewa. Mpemu w'Imana haguma agenda. Roho wa Mungu haondoki mara kwa mara. Bene data, ndugu zangu, umisi hata nara ahantu hamwe mbingo kimwe kuvuga ubutumwa. Siku zilizopita nilikuwa sehemu moja ni kwa hichi nikihubiri. Burya abanyafrika turafise ukuntu twiyumvira. Watu wa Afrika tunajifikiria. Twiyumvira ko abazungu ari abanyabwenge cyane. Siko tunafikiria kwamba wazungu ni wana akili nyingi sana. Tuzi ko abazungu atakosa bakora. Tunafikiri kwamba wazungu hawawezi kufanya kosa lolote. Tuzi ko bazi ibintu byose ibyo tuzi. Tunajua kwamba wanajua mambo yote. Kora mentality ya colonization. Kwa sababu walitukolonize. Ugasanga ngo tubona nk'abantu bakomeye begereye Imana kudusura. Unaona kwamba ni watu wamesogelea Mungu zaidi yetu. Hanyuma ariko ahantu mvuga imaje kuvuga ubutumwa. Nilikuwa sehemu moja nikienda kuhubiri. Hama meje kuvuga ubutumwa umugabo muzungu araza. Mzungu mmoja akaja. Arabaza jewe nifuza kutuganira. Akasema nataka tuongee mimi na. Namwe katone programu kwishengera. Nikamwambia tuongee tupande programu kanisani. Hanyuma turayaga taravuga ati wowe wakora avuga yuko twahawe ibintu muri Kristo Yesu. Tukaongea kaambia wewe umesema tumepewa vitu ndani ya Kristo Yesu. Mugabo jewe maze kuja mu mashengero menshi. Lakini mimi nimeingia katika makanisa mengi. Yari umusore w'imyaka 33. Alikuwa kijana wa miaka 33. Ati maze kuja mu mashengero menshi. Nishaingia katika makanisa mengi. Ati mashengero yose njamwo. Makanisa yote ambayo naingia huko. Ati bacha bambwira usubire kubatizwa. Wananiambia nibatizwe tena. Ati kwa bambwira ati hariya nibakijijwe. Wananiambia eti kule hawakoki. Ati hariya nibakijijwe. Kule hawakoki. Ati watubwiye yuko mpemu w'Imana aba muri twebwe. Ulisema Roho wa Mungu anaishi ndani yetu. Kandi watwemeje yuko turi mu ijuru. Na ukatukubalisha kwamba tuko mbinguni. Kandi dufite ubuzima budashira. Tuko na uzima wa milele. Ati jewe nkabanzi yuko mu ijoro rye bishisa akaryama nasenze. Na mimi najua kwamba usiku ikifika ati mpemu w'Imana atayigira. Roho wa Mungu anaondoka moja kwa moja. Atasiye kugenda mu gatondo. Akienda ati vyuka ndamutabaza ndamagaruka. Namuita arudi. None warumenya gute ko yagaruka. Sasa utajua kama yenda mpemu w'Imana magenda magaruka. Nabwo ni mwene data. Nikamwambia ndugu. Ni mpemu w'Imana ntakumagenda. Roho wa Mungu haendi. Mpemu w'Imana n'umugenzi ari muri wewe. Roho wa Mungu ni rafiki yako. Kimenya ko atakumagenda. Hawezi kwenda. Nuko kwibutsa yuko kuya kubaho ubuzima bwo gusenga. Anakukumbusha unapaswa kuishi. Ni wako gati nuko yogenda uraraba ibintu. Anakukumbusha acha bigenda birarengana bibarabara byose. Amaso yake kuraba ibintu byiza. Macho yake lazima atazame vizuri. Ndugu yangu mugenzi wangu. Ndugu yangu rafiki yangu. Kristo Yesu wamenya ko ari muri wewe. Kristo Yesu jua kwamba igihe uryamye mu ijoro. Unapolala usiku. Ntagenda. Hawezi kwenda. Waravutse ubwa kabiri. Umezaliwa mara ya pili. Muri cyaremwe gishasha. Uko kiumbe kipya. Wicanye na Kristo hano ho mu ijoro. Umekaa pamoja na Kristo. Ari muri wewe Mungu yuko ndani yako. 24 saa 24. Umuzungu arambwira ati nukuri urakoze. Mzungu akanambia asante sana. Ati nawe maze imyaka irenga 10. Nina miaka zaidi ya 10. Ndi umuntu arusha. Ninachoka hivyo. Ati sinzi ko mfite agakiza. Sikuwa najua kwamba wokovu ninao. Ati sinzi yuko n'ijuru nzorija. Sikujua kwamba hata mbingu litaingia. Ndambwira ni Yohani yaranditse. Nikamwambia Yohana aliandika. Aravuga ati ndabandikiye mwebwe. Akisema nawaandikia nyinyi. Mwizeye izina ry'Umwana w'Imana. Ndio amini jina la mwana wa Mungu. Kugira mumenye ko mufite ubugingo budashira. Ili umujue kwamba mna uzima wa milele. Ndambwira ni ubugingo budashira. Nikamwambia uzima wa milele. Si kintu tuzoronka muri kazoza. Sio kitu tutapewa wakati ujao. Ni kintu dufise no munsi. Bali ni kitu tunacho sasa hivi.
ubuzima budasha si ikintu tuzoja kuronkera mu ijuru. Uzima wa milele sio kitu tutapewa mbinguni. Ni kitu dufise uno munsi. Lakini ni kitu tuko nacho sasa hivi. Ahanje gituma abakizwa. Na ndio sababu wa Kristo Twaba duhambaye gusumba isi yose. watu wa samani zaidi ya dunia yote. Tufise ubuzima budasha muri Tuna twebwe. uzima wa milele ndani yetu. Ubwo buzima budasha si ikintu Na uzima wa n'umuntu. milele sio kitu, ni mtu. Ubuzima budasha ni Yesu Kristo. Uzima wa milele ni Yesu Kristo mwenyewe. Warayizeye Yesu muri wewe. Ukimwamini Yesu, Mwemu w'Imana ari muri wewe. Roho wa Mungu yuko ndani Ari yako. hafi yawe umugenzi Yuko wawe. karibu yako. Tangura kwiyumvira nk'umugenzi. Anza kufikiria. Utabona kwiyumvira ko ari umuntu ushobora guhanuza. Ufikirie kama ni ushobora mtu kubaza. kuomba maombi. Ushobora gukorana nawe. Anaweza Icyo kushauri. dukora byose dukorane nawe. Kazi yote unayofanya ifanye pamoja naye. Icya gatandatu. Jambo la 6. Aradutera intege akaturemesha. Anatutia moyo na kutufariji. Aradutera intege akaturemesha. Anatutia moyo na kutufariji. Il nous exhorte et nous réconforte. Unahitaji kufunuliwa. Umenye umuhemu w'Imana chakura mu buzima bwawe. Fahamu hiyo roho kazi anayofanya maisha. Ushakuzazandi uri ahantu uzazandi. Unaweza kuwa umechanganyikiwa kwa Ariko sababu ndakubwire umuhemu w'Imana ari hafi. lakini acha nikwambie roho wa Mungu yuko karibu. Ari muri wewe. Yuko ndani yako. Ukaba utaramwakira naho. Ikiwa hujampokea, Icyo Imana yifuza ko mwakira. kitu Mungu anataka Yifuza ko Yesu mwakira mu buzima anataka bwawe. upokee Yesu maishani mwako. Ubuzima nta sanse bugira utari muri Yesu. Maisha hayawezi kuwa na msingi usipokuwa na Yesu. Twarabayeho imyaka myinshi Tuliishi miaka mingi ata Yesu. bila Yesu. Ariko no musi umusore afisi iyo ariko araje. Lakini mimi ni kijana, najua sehemu Ndafisi iyo ndiko ndava. ninajua sehemu natoka. Ndafisi aho ngeze no Na musi. sehemu nafika leo. Kandi ndafisi iyo ndiko ndaje. Nina sehemu ninaelekea. Kuko Yesu aba muri jewe. Kwa sababu Yesu anaishi. Niwe mwemu Imana aba muri jewe. Na Roho wa Mungu Ariko anaishi. arami ntumbero mu buzima. Yuko ananipa mwelekeo. Ushaka kumwakira agahindura ubuzima bwawe. Unaweza kumpokea na badilisha maisha yako. Ndagasabe duhaguruke twese. Nataka tusimame sote. Reka duhaguruke twese. Ndasaba abantu batarakira Yesu baduze ibiganza. Watu ambao hawajampokea Yesu wainue mikono. Abicaye ishengero ryose duhaguruke bwa dusenge. Wanaokaa Turangize. tusimame tuombe tukimaliza. Ariko ndashaka ntumira abantu batarakira Yesu mu Lakini buzima nataka bwawe. niwaarike ambao hawajampokea Yesu maishani mwao. Hacho vyambara ko twavuga ibyamwe mu yera. Hakuna thamani yoyote tukisema mambo ya Roho Mtakatifu. Mwemu Imana aza kwemeza abatarakizwa ko ari abanyabyaha. Roho wa Mungu anakuja kuwakubalisha wasio Ubuzima bwawe dhambi. ubuzima bwawe ashaka kubuhindura. Maisha yako anaweza Ashaka kuyabadilisha. gushyiramo ibyizigiro bishasha. Kutia ndani matumaini mapya. Abakizwa bemeza ko ari abana b'Imana b'abagororotsi. Wakristo wanakubalisha kama ni wana wa Mungu na wenye haki. Abantu bumva bashaka kwakira Yesu baduze ikiganza. Wenye wanataka kumpokea Yesu ainue mkono. Uduze ikiganza ufashanye mwakire mu Inua buzima mkono bwawe. tusaidiane kwa kumpokea Bwana Yesu. Urakeneye kumwakira mu buzima bwawe. Unahitaji kumpokea. Urakeneye kumwakira Imana ibaheza. Mungu awabariki sana. Ndasaba abantu baduze ikiganza Na wasi, njoo hapa mbele ile mikono. Njoo tuombe Mungu. Njoo tuombe. imbere mwadugije ibiganza. Njoo Mungu Abadugije mikono. ibiganza muze ngaho imbere. Ariko kugira Yesu uri wenyine. Uri imfubyi. Uko yatima. Uje mu bana b'Imana. Ngo abamwakiriye bose babashe gushikana n'Imana. Walipokea wote walibadilika. Turacakurindira nawe ukiruka ibanza. Unaweza kuja na tunakuja. Ukawa ushaka kumwakira mu buzima bwawe. Hata kumpokea maishani mwako. Uze umwakire umwami n'umukiza Njoo bwawe. mpokee kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Ushobora kuba Imana iguhezagire mu buzima Asante bwawe. Mungu akubariki dada yangu. Turasenga Imana hari n'abandi kubatinye. Yewe ni Kuna wenyewe wameogopa, acha. Muze Njoo, njoo, njoo. ni Imana ishimwe cyane Imana iguhezagire Mungu nawe. akubariki sana dada. Turasenga n'abandi muri mu kibanza. Na wewe ambaye uko nyuma, njoo na wewe. Twaje ku bwanyu kugira ngo Tulikuja kwa ajili yenu mpokee Bwana Yesu. n'abasabye muze imbere mu mwakire. Na usimje mpokee Bwana Yesu. Niba ngo dushaka bigenda gute? Usifikiri itakuwaje. Aza gushoboza no gufasha. Atakuwezesha ni msaidizi. Aza gufasha. Ingo ngaho imbere. Lazima kuwezesha. Njoo. Mungu akubariki. Hari abandi benshi ari kubanza inyuma nimuze. Njoo, njoo, njoo. Nimuze nshaka mu buzima bwacu. Njoo Yesu anataka kubadilisha maisha Ashaka yako. keza. Atakupa maisha mazuri. Nimuze ngaho muze mu Imana bahindura. Njoo Roho wa Mungu anataka kubadilisha. Nimutinye nimuze ngaho. Usiogope. Imana ikwezagire. Mungu Kuna akubariki. abantu benshi. Kuna watu wengi. Hayo mwana bamwe n'amadolari bashaka muri benshi. Hapa nimesema njoo niwape dola mjekuja mko wengi. Ariko nashaka kuza bakira ubuzima budashira. Njoo mpokea uzima wa milele. Ingabire ihoraho. Ni ingabire Imana ishaka kubaha ubuzima bwawe. Karama Mungu anataka kuwapa maishani mwenu. Hari n'abakiri mu kibanza muze. Kuna wenyewe angali kwenye Nimutinye abantu. Njoo, usiogope. Nimutinye. Usiogope. Reka dusengane nawe. Acha tuombe pamoja na hao. Ni ntabwo gikomeye cyane ku buzima bwawe. Aba ubuzima bushasha. Hawape maisha. Urasubiramo uti mwami Imana. Usubiremo mwese mwami Imana. Turagushimiye ko uyu munsi udutanguje imbabazi zawe. Turakwakiriye mwami Yesu mu mitima yacu. Umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Urakoze ko tubabarira ibyaha byacu byose. Uyu munsi tukaba tuvuze ubwa kabiri, tukaba ducitse abana bawe. Ibizajya ryawe ryera uzine twizeye. Amen. Reka dusenga. Ndakubahisha muri cyaro nawe.
ndagushima bw'abantu bawe urakoze mwami ijambo ryawe ari warishingiye intahe kugira ngo abantu babakumenye twokwizera ibitangaza twora ibintu byinshi ariko ikintu gikenewe ni uko abantu bavuga mu bwami bwawe nicyo gitangaza isuma ibitangaza byose isuma ibivuga byagurutse isuma bazungutse kuko bashobora no gusubira gupfa ariko dushima ko abantu mwe muri zabo zibagishasha abantu ko uyu munsi bahisemo kugenda mu mugabane w'abana bawe data twashima kuri bwaba mwera ari muri wowe kano kanya data ko tuzigwa amahoro mugabire ndagushimira n'ubwisha rero ryose mwami ubw'ijambo ryawe urushinga ntawe naracitse intege abantu bari biyemuye bikira imanza ubwo batemewe ubwo batagororotse ubwo batavuga budashaka kwisa muri bo ariko mwami isaba umuhemu wawe nyine ashobora kubigisha byose akabibutsa byose kugira ngo abatambuzi icyo bari muri we mwami twamagariye kugaragaza ubwami bwawe ngaha ku isi nicyo cyubahiro cawe ko abantu bakumenya biciye muri twebwe mana urakoze mwami reka ubuntu bwawe reka amahoro yawe reka umunezero wawe ubwanze umuntu wese yaje muri ashenge ubwiciro cawe izina rya Yesu amen amen. nuko murakoze cyane Asante sana, Bwana abariki cyane ko Imana itugiriye neza. Reka dusabe bajya abantu bakiriye Umwami Yesu ejo kuwa mbere ku mugoroba bazoze kugira ngo tuvugane ibikurikira uko bikwiriye kugenda. Baravutse ubwa kabiri barakeneye kugira ngo bashobore kubandanya. Turabaye kaze mwese mwakiriye Umwami Yesu saa 12:30 tuzaba turi hano kugira ngo dushobore kubafasha kuvugana ibikurikira. Turarangije igikorane cyacu twumvise ijambo ryiza cyane rihambaye. Nibaza ko mwumvise gutahuye uwo mpemu yera uwo ari we. Imana yahabwa icyubahiro. Turatahuye kandi uwo mpemu ngo niwe ngo aturongora muri byose, niwe agiye kukurongora ibyo uza kuja mu byose. Twemerere kurongorwa na mpemu yera nk'abana b'Imana, kuko abana b'Imana ngo ni abarongorwa na mpemu. Biriya tubuza cyane ngo niturongorwe na kamere k'umubiri, ariko turongowe na mpemu uca twama ivyamwa bya mpemu yera, nabyo ni rwa rukundo, kugira neza, ubugwa neza n'ibindi byose. Imana ihabwe icyubahiro. Reka ndakubwira iki kintu dushima Imana kuko ubuzima bwacu bugizwe no guhitamo. Mose avugana n'abantu biwe ababwira ngo imbere yawe hariho Imana, imbere yawe hariho urupfu, hariho n'ubugingo, ugomba guhitamo. Kenshi twaba dufite ibintu duhitamo, ariko muri ubwo guhitamo naho hariho uguhitamo k'uburyo bubiri. Hariho icyo twita ingingo nyamukuru n'ingingo ushobora gufata none.